ndashaka kubona mana ishimwe Stella. I want to see man ishimwe Stella. ndashaka kubona torero. I want to see torero. ariko ko mbona mutishimye nago mushaka ko tuhamagara. Muranezerewe? Are you happy? cyangwa banza nakire. Reka mbabwire agasha rero. Let me tell you something special tonight. muri bukaba abashitsi bava mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Do you remember those people from different countries in Africa? Liberia, Congo, Tanzania, Burundi, Kenya, Sudan. Everywhere. Murabashaka? Do you want them? Nabango babateguriye indirimbo. Jabana. Mani shimwe Stella. Stella. Uriteguye? Are you ready? Wambaye neza cyane. You are very Urasa neza cyane You're uraberewe. Greetings, Jabana. Ndabashuhuje Jabana. Hallelujah. Now last night, uyu mugoroba wa nyuma, who knows, God often saves the best to last. ninduzi ko akenshi Imana igutegurira ikintu ndetse no ku munota wa nyuma cyangwa ku mwanya wa nyuma. That's the first miracle that happened tonight. Is you have been married for 40 years. Julie, honey, will you come up and greet the people? I'm so happy to see you again. But Jesus said, let the little children come to me. All of the juju people that you know, all of the big men of the witches and wizards, they were present in Mais, chose terrible. Après ce moment, les choses ont changé dans ma vie. Tout ne marchait pas. On a manqué même à manger. On a manqué la nourriture. On a manqué même les fresques. Ready to give us what they brought for us. If you are sick, you're going to be here tonight. God is going to give you rest if you're tired. And peace is going to be in your house today. Blessings and encouragement to come. Are you ready? Yes, Praise Jesus so much. I showed you how to greet one another. Please find someone to greet or go in behind and please bring the guests here. Bring them here, please. As we greet one another, we welcome the preachers here in the front. Welcome very much. Then did you find someone to greet? The person who is not going to be greeted. 1, 2, 3. Hallelujah. The people are not greeting one another there. I saw someone. Tell someone
mubwira uti ndagukunda muvandi. Tell them I Uti love ngaho you, duhana my amahoro brother. ya Kristo gutya. Receive the peace of Jesus. Nurangiza umubwira turaberewe. Don't tell him you are smart. Wambaye neza nawe reka bikubwire. Thank you very much. I don't think Urakeye, we're neza. umeze neza cyane. Thank you very much, Pastor. You are smart as well. Ni Yesu wabikoze. This is Jesus. Aha! Yes, wabikoze. Bahise Hallelujah. umugenzi wawe uti ni wabikoze. Tell your neighbor what you do. Ndashaka kubona Mana ishimwe Stella. I want to see man Ishimwe Stella. Ndashaka kubona torero. I want to see Torero. Ariko ko mbona mutishimye ntabwo You mushaka are ko tuhamagara. happy today. Muranezerewe. Are you happy? Cyangwa banza nakire. Reka mbabwire agashya rero. Let me tell you something special tonight. Muribuka abashyitsi bava mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Do you remember those people from different countries in Africa? Za Liberia, Liberia, Congo, Congo, Tanzania, Tanzania, Burundi, Burundi, Kenya, Kenya, Sudani, Sudan. hehe na hehe. Everywhere, everywhere. Murabashaka? Do you want them? Nabo ngo babateguriye indirimbo. Jabana, Hallelujah. ngaho rimwe kabiri tuvuze impundu n'amashyi. Mana ishimwe Stella. Stella, Uriteguye? are you ready? Wambaye neza cyane. You are very Urasa smart. neza cyane You are uraberewe. very, very, very Hallelujah. Hallelujah. God bless you so much. Imana imuhe umugisha cyane. Hallelujah. Hallelujah. Tumwakire. Can you listen her? Abari inyuma muzi imbere, abari inyuma muzi imbere. Everyone behind, please, in front. Come Muzi imbere, forward. abari inyuma turebane amaso ku yandi. We want to look at each other like face to face. Ndabizi ko abantu bashabana muri abantu beza I kandi know bumvira. that prophet Muri abakozi Jonah, b'Imana, ndabona abaririmbyi, ndabona ababyinnyi, ndabona abantu beza. I Muve see inyuma, beautiful people. muze mwese imbere. Those who are behind here. Keretse protokole gusa. Only the protocol should remain Abandi behind. nibarenga iyo nkingi bajya hari imbere. Other people will be. Abana beza n'abasore n'abajene n'abapapa. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Mbasabe rwose muze imbere, sibyo? And request you, please. N'abari Please kure come here. munyemereye. And those who are far, please, if you want. Ndabasabye ndabinginze murakoze I murakomera amashyi bariya will bamanutse. beseech you. Namwe mwese muzi izuba ryavuyeho ntabwo rikaze. Muze dufatanye kuhimbaza Imana. Come and worship our God. Abicaye hafi y'isi na hariya Imana ibahe umugisha mubakomere amashyi. Harimo rwose abantu barimo kubyumva kandi barimo baraza. Mubakomere mu mashyi, mubakomere mu mashyi baza. Urakoze cyane papa, urakoze mama, urakoze nawe. Muze imbere rwose, muve inyuma. Abari ku modoka namwe ni muze. Muze. Protokole mubafashe mubavane ku modoka mubereke inzira. Abashaka kwicara dore baza bicara hariya hirya. Muve inyuma ntabwo byagenda neza. If you are behind, it's not going to be good, really. Mumbarize umuntu ukwegereye uko yitwa kugira ngo dutangire dushima tumeze neza. Ask your neighbor, what is your name? Okay. All right. Ha. Barimo baraza mubakomere mu mashyi n'abana As they come, bamanuka. please welcome. Mwakomere mu mashyi. N'abari inyuma ku mashuri namwe muhawe ikaze muze. Welcome. Please come N'umwanya here. mwiza n'umwanya It's a mwiza. wonderful moment. Ubu rero Right now, ntabwo nshaka gutwara umwanya. we are not going to take much time. Mushobora kunyemerera tukabanza tukakira abashyitsi. Can we welcome the guests first? Twarangiza Then after, tukabyina we dance. We tukanezerwa are going to tugashimira Imana, sibyo? thank God. Reka rero munyemere nakire Raso Can we receive Russell? aze hano He's coming here atwereka abashyitsi, to show the guests to us. hanyuma ibindi turiteguye. And then we are ready for other things. Komera Imana amashyi tumwakire kandi mumubwire ko yambaye neza, murabibona namwe, sibyo? You are welcome. Greetings, Jabana. Ndabashuhuje Jabana. Hallelujah. Our last night, Uyu mugoroba wa nyuma, who knows, God often saves the best till last. ninde uzi ko akenshi Imana igutegurira ikintu ndetse no ku munota wa nyuma cyangwa ku mwanya wa nyuma. Amen. Amen. So we have an all-star cast for you tonight. Ubwo rero hari abasitari baje hano uyu mugoroba ari benshi.
coming from many nations across Africa. ariko muranyemera nakira babavuye hirya no hino muri Afrika yose. Where is our youth vision dance team? Youth vision uyu munsi muri hehe ngo muze tubyine. Please come to the stage. Aho bari hose baze hejuru uyu munsi turabyina injyana zitandukanye z'imico y'ibihugu bitandukanye. Baje hano mubazane hano imbere. Aha, mubaha amashyi menshi. These are youth leaders. Abangaba ni abayobozi bayoboye urubyiruko Thousands. mu bihugu byabo ibihumbi n'ibihumbi by'urubyiruko. Aba bayoboye abandi benshi bahagarara ibihugu byabo. Mubaha amashyi. Abavuye muri Afrika y'Amajyepfo mu bihugu hari abavuye Burundi, Liberia, Uganda, Tanzania, Kenya, Congo, Sudani nahandi hose tutarondoye. So we are youth vision. Twebwe rero turi itsinda ry'urubyiruko kandi rifite iyerekwa. We are host of these events. Kandi ni twebwe twafatanije kugira ngo iki giterane kibeho. And we are here because we love you. Kandi turi hano muri Jabana kuko tubakunda, namwe nimba mudukunda mu byishimire. Hallelujah. Hallelujah. So Kubw'ibyo soon they are going flying back and going to their nations. ndabizi neza ko nyuma y'iki giterane bamwe basubira mu bihugu byabo bafata indege bagasubirayo. So they're going to finish strong with one last song. Ariko baduha indirimbo imwe kugira ngo badusezere neza. Sibyo? Aha. Iyo ndirimbo rero sinzi ukuntu bayirepese mu ndimi zitandukanye. Ariko barabidufasha, sibyo? Ntabwo mushaka kumva abantu bishize hamwe baririmba. Harimo abanyarwanda, harimo n'ibihugu byose. Ehe. Meshi. Murakoze. Rukundo rimana lulele cyane alolondo. Bakize nacyo amashi. Rukundo rw'Imana ni rurerure cyane awarurondora. Rukundo rw'Imana. Rukundo rimana. Hey, like this. Amashi menshi yo hejuru. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane awarurondora. Urukundo rw'Imana. Shimira Imana. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane awarurondora. Urukundo rw'Imana. Dufatanye nabo amashi. Chi.
Amashimeshi nambyumvise ko bize n'ikinyarwanda bajya bakiririmba mu bihugu byabo dukomere Imana amashi jabana. Did you enjoy youth vision? Nimba mwishimiye urubyiruko Dance worship extravaganza. uburyo babishinye bidasanzwe no kuririmba mubaha amashi. Do you want them to come back to Rwanda? Murashaka bazagaruka mu Rwanda? Want them to come back? Nibande bashaka ko bazagaruka zamura amaboko ndebe. Okay, you are welcome back, everyone. Muhawe ikaze muzagaruke. So without any further ado, rero sishaka gutwara umwanya cyane, our very special guest speaker, umuvugabutumwa wacu ari hano all the way from Oakland, aturuka muri Akura homa muri Amerika, Pastor Teddy and his beautiful evangelist wife Julie. ndetse n'umudamu we mwiza Julie. He has a very special message afite ubutumwa bwiza for you tonight. bwanyu uyu mugoroba. So open your hearts. Mukingure imitima yanyu. Listen carefully. Mumve neza. Last night, umugoroba wa nyuma God did so many miracles. ejo Imana yakoze ibitangaza byinshi mwarabyumviye. Even down here, people were filling the ground. ndetse na hano hari
gutanga ubuhamya wanted to share the miracles they received. bashaka kuvuga iby'Imana yabakoreye So tonight, rero uyu mugoroba it is bigger, ndabasabye it's better. kandi niba ari byiza mubyemeye The final Jabana welcome. tugiye gukoma ya mashyi meza ya jabana twakira umushyitsi wacu amashyi yo hejuru n'impundu. Aha, Thank you. narangiza kudusengera turi gukomeza duhimbaza n'abahanzi. Jabana muraho, Can I ask you a question? How many of you were here last night? ni bangahe bari bari hano ejo? Can you raise your hand? Okay. How about in the back? N'inyuma, How many of you were listening last night? Okay, I see some. Aba- Okay. Now show me the ones. This is your first night. noneho nimunyereke abaje ari bwo bwa mbere baje uyu munsi muzamura amaboko abiri hejuru. Abaje ari bwo bwa mbere uyu mugoroba. Abatari bahari ejo, Welcome, welcome, welcome. karibu karibu karibu. I want to welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. Ndagira ngo mbahe ikaze mu izina rya Yesu Kristo. We are so glad that you are here. Turishimye kuko muhari. I want to also thank all of the pastors who have been involved in putting this campaign together. Kandi munyemere nshimire abashumba bishize hamwe kugira ngo bategure iki gikorwa cy'igiterane. Thank you for all of your work. Bashumba ndabashimira ku muhate wanyu ukomeye n'ibyo mwakoze I want to byose. thank the doctors, the nurses, and everyone who was involved with the medical clinic. Shimira abaganga, abadokiteri, abaforomo n'abandi bose badufasha mu bijyanye n'ubuvuzi. And the local government officials for hosting us and opening us. Kandi shimira n'inzego za leta, umurenge, utugari, umutekano n'abandi mwese mwadufashije twafatanije kugira ngo byose bigerweho. And I want to thank you, Isaiah, for helping me so much. Nanjye mboneyeho. Nanjye arashigiye. Hallelujah. Are you glad that we came? Reka rero turishimye ko mwaje. Yes, amen. Before we begin, I want to introduce a very special person. Ariko mbere yuko dutangira muranyemerera mbere ku muntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. This is my beautiful wife who I've been married to for 40 years. Ni umudamu wanjye mwiza tumaranye imyaka 40 mu rushako. 40 years. Imyaka 40 gushakanye. That's the first miracle Icyo ni cyo gitangaza cya that mbere happened tonight. ndetse cy'uyu mugoroba. Is we have been married for 40 years. Gushakana n'umuntu mu mahoro mukabanana imyaka 40 murambanye. Julie, honey, will you come up and greet the people? Sheri Julie, ngwino umukozi w'Imana usuhuza abantu. Mumuhe amashyi. I'm so happy to see you again. Ndishimye kubabona nanone. Brother Isaiah, I have one question. Nanjye mfite ikibazo kimwe. I was enjoying so much all the beautiful dancing. Igihe mwabyinaga nakunze ukuntu mubyina cyane. Did you enjoy all the dancing? Abishimira ni bande bakishimira izo mbyino. But I have one question. Ikibazo mfite. When a baby is born in Jabana, Umwana iyo avutse muri Jabana. does a baby come out of the mama's womb knowing how to dance? Ese umwana avuka mu nda azi kubyina? I think the answer to that is yes. Ndizera ko muri bumbwira ngo abana ba Jabana bavuka bazi kubyina. You dance Nibyo so cyangwa hoya? beautiful. Mubyina neza cyane. So congratulations for that. Murakoze cyane kandi felicitation kuri ibyo kumubyina neza mwiha amashyi. Mukanya nabarangiza kudusengera abahanzi bariteguye So turongera. our team has had such a beautiful, wonderful time with you. Rero itsinda ryacu ryagiranye ibihe byiza namwe kandi riranezerewe. Our hearts are so full just being able to be a part of your community and what Jesus is doing here. Imitima yacu yaranezerewe cyane kubana namwe no kubona ibyo Imana irimo gukora hano. But as Russell said, the best is yet to come. Ariko nk'uko Russell yabivuze ibyiza biri imbere mu kanya biraje. And as my heart was preparing for tonight, Nk'uko umutima wanjye witeguye umugoroba, I was thinking about a very precious group of people, and that's the children here. hari abantu natekerezaga kandi aba bantu n'abana bari hagati yanyu murababona abana. You know, to our Father God, all of us are children. Twese imbere y'Imana turi abana. But you know, he said this. Can I have one of these little children come? Ese hari akana kamwe gatoya kaza hano? Just one. Come. Kamwe ngwino sha. Ngwino nawe. Ngwino. Irukanga. Or two. It's okay. Nawe ngwino. Nawe ngune. Mubareke baze. What is your name? Witwa nde? Michelle. 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 And what is your name? Wowe witwa nde?
Lionel. Lionel. Okay, come up here. Come up here. Muzi imbere hano mwegerane. You know, back home in my country, Iwacu I have 4 big children. mfite abana bakuru And I have 6 bane. little grandchildren like this. Ariko mfite n'abuzukuru batandatu jewe. And oh, you know, the heart of a grandma is so big. Murabizi rero umutima w'abanya bakuru tuba dufite umutima munini cyane wagutse. And I love my grandchildren. Nkunda abuzukuru banjye cyane. I am passionate to be with them. Mba numva nshaka kubana nabo. They are my favorite people on the planet Earth. Niba abantu bankunda cyane kuri iyi si abuzukuru banjye. It's my little grandchildren. Abana babuzukuru banjye nk'aba. But you know, as much as I love my grandchildren, or you might love your children or your grandchildren, Ariko nk'uko nikundira abana banjye cyangwa abuzukuru banjye nawe ukaba ukunda abana bawe. the love of God for His children is so much more. Urukundo rw'Imana narwo ku bana bayo rurenze urwo rwacu. Oh, hallelujah. Hallelujah. My prayer for you tonight is that you would get a glimpse of God's love for you. Isengesho ryanjye n'icyifuzo cyanjye umugoroba ni ukugira ngo uyu munsi nawe wakirwa rukundo. When the disciples of Jesus were brought, or when the children came to Jesus, the disciples wanted to push the children away. Igihe abana batoya bazaga bashaka kwegera Yesu, abigishwa bashatse kubasunika ngo bigireyo. Because they thought what Jesus was doing in His ministry was so important, they did not want the children to get in the way. Batekerezaga ko ibyo bakora ari byiza ngo abana bigireyo babasunika babigizayo. But Jesus said, let the little children come to me. Ariko Yesu aravuze ngo mureke abana batoya baze bansange. My kingdom is for them. Kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. My love is for them. Ndabakunda ubwami bw'Imana ni They ubwabo. are so valuable and so important to me. Abana batoya ni ab'agaciro kandi ni ab'ingenzi imbere y'Imana. Jesus shed His blood for each one of us, for you and for me. Yesu yatumeneye amaraso twese ari wowe nanjye. In the kingdom of God, there are no important people and no small people that don't have value. Kandi mu bwami bw'Imana nta mukuru nta mutoya twese turi abana dufite agaciro. God's love is big enough for everyone. Imana ifite urukundo rwinshi ruhagije buri wese. To everyone that will trust in Him and receive Him, there is a place at His banquet table for you. Rero buri wese uzemera kumwakira afite aho yaguteguriye heza ku bwawe. At His banquet table, He has many good gifts for us. Kandi afite impano nyinshi yiteguye kuduha kuri iyo meza. Gifts that will bring us joy and gifts that will fill our belly and our hearts with good and gladness. Bizaduha umunezero n'ibyishimo no kugubwa neza. At His banquet table, there are pleasures forevermore. He will never run out of good things to give to you. Kandi tugakomeza gusangira n'Imana ku meza yayo nta kintu na kimwe kizashira bigihe cyose tuzahabora twakira ibivuga kuri we. But Jesus has one special gift that's better than all the other gifts. Ariko Yesu afite impano nziza iruta izindi mpano zose. Jesus has one big, huge, amazing, special gift that will never run out. Hari impano nziza nini ingenzi ikomeye kuri buri wese. And He said anyone can come and partake of this gift that I have. Akavuga ngo buri wese naze yakiriye impano y'ubuntu. But there's one requirement. Ariko hari igisabwa Just one. kimwe cyonyine. He has forgiveness of sins for us if we will believe on Him. Iyo tumwizeye atubabarira ibyaha. If we will understand that everyone in this world has sin in their hearts. Buri wese ashoboye kumenya ko afite icyaha muri iyi si. Buri wese. Big people, little people, young people, old people. Abantu banini batoya abantu imyaka cyangwa se wari we wese. But Jesus said, if you will come to me, Yesu yaravuze ngo nimunza musanga just as you are, ukaza ukuri with a heavy heart, n'umutima wawe uremereye, with a burden you're carrying, ukazana imitwaro yawe ikuremereye, with the mistakes that you've made, yewe n'amakosa cyangwa ibyaha wakoze, and you ask Him to forgive you, He will do ukaza it. ukamusaba ngo mbabarira, He yiteguye promises kukubabarira, to do it. yarabidusezeranije ko azabikora. If you come in faith.
nuza wizeye with your whole heart. ukazana umutima wose. So when I see these little ones, rero iyo niboneye abana batoya nk'aba, and when I see each one of you, mamas, daddies, grandmas, and grandfathers, nkabona ababyeyi, abapapa ndetse n'abasokuru n'abanyogokuru nk'uko tumeze, know that God's love for you is forever. menya yuko urukundo Imana igukunda rutagira iherezo ruhoraho. Know that God's love for you is deep. Menya ko urukundo Imana igukunda ari rwo nyarwo, And it's wide. kandi ni runini And cyane, it's high. rurahebuje, ruri And it's hejuru, far. ku majyepfo, That is God's love. rurasengurutse hose, urukundo rw'Imana rugera hose. Hallelujah. Haleluya. So thank you, mighty champions of God. Abana beza, intwari z'Imana, murakoze. Ngaho musuhuze guca kubita mu kiganza hariya, uriya. All right. Aha. Thank you. Murakoze. Bless you. Mwigendere God amahoro. bless you. Mani bamugisha, murakoze. Reka subize mikoro. Mwamubonye nyogokuru ko yuzuye umwuka w'Imana? Glory to God. Imana ishimwe. You know, all these past 2 days we've been talking to you about the glory of Jesus. Iyi minsi yose itambutse twavuze ku cyubahiro cy'Imana, How he changes lives. uburyo ihindura ubuzima, How he heals bodies. uburyo ikiza indwara, How he frees people's minds. uburyo yagura abantu mu bitekerezo bakabohoka, And he can heal the brokenhearted. kandi ishobora no gukiza imitima yakomeretse. I know there's so many of you who can tell me the story that you're in right now. Kandi hari abantu benshi bashobora kumva ubuhamya bw'ubuzima bari mu bunonaha, And you would say, Pastor Ted, I am in so much distress. wenda ukambwira uti Pastor Ted, mu by'ukuri ndaremerewe. One of you might say, I have so many bills to pay, I am in debt. Ukavuga uti jyewe mfite n'imyenda yo ngomba kwishyura. Another of you might say, the doctors have given me such a terrible report, I am very sick. Bamwe bakambwira ati jye kwa muganga basanzemo indwara ndarwaye cyane. And maybe somebody else has had one of their children or their teenagers abandon them. Bamwe bakavuga bati abana barananiye, abana urubyiruko ruratunaniye. Bamwe bakavuga gutyo. Perhaps there is even somebody out here who has committed crimes. Yewe hariho n'abandi bavuga bati abangaba bo bakora ibikorwa bibi by'urugomo. And you feel like God is just... Rimwe na rimwe ukavuga utubanza n'Imana yaranciriyeho urubanza. We are under all so many different circumstances. Mu by'ukuri ugasanga abantu bari mu bihe bitandukanye bibagoye. And I want to introduce to you two special friends Ariko ndagira ngo mbabwire who have had very difficult times in their lives. reka nzane abantu babiri nabo baciye mu bibazo bitandukanye, But the Lord Jesus Christ has delivered them. ariko Imana iza kubakiza. Yesu Kristo aza kubakiza. And I want to share, I want them to share their testimony. Ndagira ngo baduhe ubuhamya gatoya, And I want you to listen very carefully to what they have to say. kandi bababwire kuko mubatega amatwi bagira icyo bababwira. This is my brother Francis. Uyitwa Francis. Francis Mulu from Liberia. He's very handsome, isn't he? Ni umuntu mwiza, sibyo? Muramubona ko mutamukunze ngo mumusekere? You didn't say amen. Muvuge ngo amina. I need to pray for you for glasses. Hallelujah. Okay, Francis, will you just tell the people what Jesus has done for you? Francis, tubwire iby'Imana yagukoreye. Hallelujah. Hallelujah. God is good Imana ni nziza all the time. ibihe byose. Iyo umuntu avuze ngo Imana ni nziza, murasubiza ngo ibihe byose. Imana ni nziza. Nimvuga ngo ibihe byose, muvuge ngo Imana ni nziza. Ibihe byose. Amen. God is good. Imana ni nziza. My name is Francis Molu. Nitwa Francis Molu. I come from Liberia. Nuruka mu gihugu cya Liberia. But I grew up in Guinea. Ariko nakuriye mu gihugu cya Guinea. In a little village that had Muslim and animists. Icyo gice nakuriyemo ni icyaro kimwe kirimo amadini atandukanye. There was no Christian living in that village that I know of. Ariko nta bukristo bwari buri aho hantu. In that village, icyo cyaro all the people knew was tradition. Abantu bose bakora imigenzo gusa ya yindi ya gipagani. We worship trees. Tukasenga We ibiti, worship rivers. tugasenga imigezi, We worship mountains. imisozi niyo ariyo mana zacu, And some other creatures. ndetse n'ibindi bintu biri aho byaremwe. I was 14. Nari mfite imyaka 14 living in this village. mba muri icyo cyaro. A brother came. Umuntu umwe mugenzi wanjye araza.
and share the gospel with me. noneho atangira kuvuga ubutumwa ambwiriza. In this village, muri icyo cyaro children like us at the time were living under fear. abana nkatwe bari muri kigero twarimo babayeho mu bwoba gusa. Because there were other 6 villages surrounding that village. kuko hari n'ibindi byaro byari bizengurutse aho ngaho twari dutuye. And the big men for the witches were there. kandi hari abagabo b'abapfumu bo ku rwego rukomeye cyane. So anything about juju, ikintu cyose kirebana n'uburozi n'imirogere byose n'ubupfumu no kuragura, that village was the reference. aho hantu twari dutuye niho hari icyicaro cyabyo. But this brother came ariko uwo muvandimwe araza through a children's ministry. yaraje mu bantu bakoraga umurimo w'Imana mu bana batoya. Many Christians have tried to come, like do meetings like this, but impossible. abakristo benshi bari baragerageje kuza ngo bakore ibiterane nk'ibi ariko bigafata ubusa n'ibikunde. But this brother came through a children's ministry, nyamara uwo nguwo wari uje gukora umurimo w'Imana mu bana bato. and the village just look at him and say, oh, this is just a child play. abantu bamubonye bo muri icyo cyaro baravuga bati bo iyi ngiyi ni nk'imikino y'abana gusa. Because like yesterday we were here dancing, playing games. nka kumwesha twari turi hano twikinira dukina imikino tukabyina. So this is not a threat to their tradition. noneho rero babirebye babandi baba ya migenzo baravuga bati ibi ngibi ntacyo bivuze. But from time to time, ariko uko iminsi yagiye ihita this brother kept teaching us. uyu mwene data yari ukiri muto akomeza kutwigisha. We were about 100 plus twari that were turi coming for the meeting. twarengagaho nk'ijana gatoya mu bantu bitabiraga icyo giterane. But he chose 12 of us ariko ahitamo 12 muri twebwe to train all aside. kugira ngo baze badutoze kugira ngo abashe kudutoza. Now we went on and on. birakomeza. The traditional people used to take children and take them to the society bush. na babandi rero babandi baya migenzo ya gipagani bafataga abana bakabajyana mu migenzo ibera hano mu bihuru. Now that the children were coming to understand and love Jesus, abana rero bamaze gusobanukirwa noneho bagatangira gukunda Yesu, whenever they want to take them to the secret society bush, igihe bashaka no kubajyana muri ya migenzo mibi cyane hano mu bihuru, the children were saying, no, we are not going. abana batangira kubyanga baravuga bati ntaho turi bujye. Then they begin a serious problem. noneho rero ibibazo bikomeye cyane babirabyutse. They begin concern. batangira noneho gutangira kugira amakenga. Now they said, we have broken their tradition. baravuga bati aba bana bangije imigenzo yacu. We have brought another culture that is defining their tradition. bavuze ngo bazanye iyindi mico mishyashya izira mu muco wacu. And for this reason, kubera iyo mpamvu they are going to kill us. noneho baravuga bati kubera iyi mpamvu rero aba bana tugomba kubica. Hallelujah. haleluya. So they set a day hanyuma bashyiraho umunsi nyirizina that we were to be killed. baravuga ngo uyu munsi niwo aba bana bazicwaho. Some of our parents went bamwe mu to beg. babyeyi bacu baragenda They said no. baravuga bati hoya. And that fateful day, aho kuri uwo munsi rero the guy that was to come and kill us, umuntu wagombaga kuza ngo atwice, the next day they were to kill us by 5 a.m. bagombaga kutwica ku munsi ukurikiraho mu masaha 11 za mu gitondo. When the main guy that was to kill us went to hunt that night, noneho ikibazo rero wa muntu wagombaga kuza kutwica iryo joro yagiye guhiga. while on his way coming to execute his mission, noneho mu gihe yazaga kugira ngo noneho aze abashe kutwica nyine nk'uko yari yabihawe, he killed somebody else. ahubwo aragenda yica undi muntu. And he ran to come to the village. noneho ariruka asa n'aho aza muri cya cyaro, And he was crying, aza noneho arimo arira, I have killed someone. aravuga ngo nishe umuntu, I have killed someone. nishe umuntu ye. So the entire village thought we were the one that he has killed. noneho rero muri cya cyaro hose batangira gutekereza ko ari twebwe avuga ko yishe. But because
because of that event, ariko kubera icyo kintu God spared our life. icyo gihe imana yahise irokora ubuzima bwacu ntitwaba tugipfuye And it didn't stop there. kandi ntibyarangira ngo dukomereze amashyi warokoye. They called, hallelujah. Haleluya. They called for another meeting. kubera ko hari ikindi giterane They called all of the 6 villages around that village. bahamagaye b'abantu muri bya byiciro bitandatu byose baraza bahurira aho ngaho, Plus the people, the juju people in that village. noneho haza noneho n'abapfumu b'abarezi bakomeye cyane muri icyo cyaro, They summoned us to them. noneho barabahamagara ngo bazeyo badutere. And all of the juju people that you know, all of the big men of the witches and wizards. abapfumu b'abarozi baronda ku buryo n'abarozi babemera bose barakorana. They were present in that meeting. barangije barahura muri icyo giterane bari bahibereye To throw a curse on me. kugira ngo noneho baze kumvuma cyangwa baze kundogonda aho ngaho. The big man for the juju people. b'abantu b'abarozi b'abapfumu bo mu rwego mpuzamahanga. He had a cow tail, the tail of the cow. umwe muri bo wari mukuru yari afite umurizo w'inka, Then he was pointing it to me like this. noneho akazajya wuntunga agira gutya, You little boy, aravuga ngo wakana gatowe, be careful. wagahungu w'itonde. He was throwing curses at me. yari arimo mvuma atongera, Be careful. akavuga ngo itonde nyamara wirinde. Somebody has water in their belly hari umuntu ufite amazi mu nda ye, and they will urinate with blood. hari umuntu wari ufite amazi yuzuye mu nda ye kandi yajyaga kwihagarika hazaga amaraso menshi. But somebody also has blood in their belly ariko hari n'undi wari ufite amaraso mu nda ye and they will urinate with water. kandi noneho ahubwo noneho wari ufite amaraso mu nda ye, noneho yajya kwihagarika bikakaza amazi. So be careful. noneho rero arangije aramubwira ngo itondere wakana we, Be careful. arakabwira ngo itonde wakana we. And I don't know. noneho rero nanjye sinzi, God gave me that boldness. imana yampaye gushira amanga ntarinze ahantu kuvuye. And I told him, hanyuma ndamubwira I have done nothing wrong. ndamubwira ngo nta kosa na rimwe nakoze, Just because we have received Jesus, kubera ko twakiriye Yesu gusa, that is our decision. icyo ni cyo cyemezo twafashe And there is no turning back. kandi ntabwo tuzasubira inyuma. Hallelujah. Haleluya. And today, kandi uyu munsi wa none by the grace of God, kubwo ubuntu bw'Imana ikomeye, the speaker for all the juju men, wa muntu wavugiraga b'abarozi n'abapfumu bose wari ubahagarariye, after that event, uhereye uwo munsi muri icyo giterane, because they were looking forward kubera ko barebaga imbere to see if we are dead, ngo barebe niba turi buze guhita dupfa, I was innocent. yewe nta cyaha nari nakoze, I was just 14 years. yewe nari mfite imyaka 14 gusa, But Jesus was in me. ariko Yesu yari ari muri njyewe neza, I had a confidence in me. nari mfite ibyiringiro muri njyewe. The next day, umunsi wakurikiye everybody is checking on me. buri wese akaza kumusura ngo arebe If I'm still alive, niba nkiri muzima, but nothing happened. ariko nta kintu kigeze kimbaho namba. The speaker for the juju men, noneho undi wari ukuriye abarozi they are big men. bari abantu bahambaye bakomeye, He gave his life to Christ. arangije ahita yegurira ubuzima bwabo wa Yesu uwo munsi. Haleluya. And today, kandi uyu munsi wa none there is a church that is being built in that village bari mu rusengero, bateranira mu rusengero rwubatswe muri ako gace through the children's ministry. binyuze mu murimo wakorwaga mu bana, And many people have given their life kandi to muri icyo Christ. gihe abantu benshi bahaye ubuzima bwabo Yesu Kristo. So all glory be to God. rero icyubahiro cyose kibe cy'Imana yacu ikomeye, Because it was because of his power kuko kubw'imbaraga zayo zikomeye that I can stand here today to nizo testify. zatumye uyu munsi mpagaze aha ngaha nkaba ndimo mbahamiriza. I want to say thank you very much ndashaka kubashimira mwese ngo murakoze, and God bless you. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen. Amen. Thank you, Pastor Ted. Pastor Ted urakoze cyane. Thank you, Pastor Francis. Oh, this man, urakoze mukozi Imana a Francis. 14-year-old boy umwana w'imyaka 14 who is threatened with death. icyo gihe bari batangiye kumutinyisha iby'urupfu, And God turned it around, ariko Imana irabihindura, and he was the one who became victorious. ahubwo niwe waje gutsinda. And now he is traveling the world, ubu arimo arazenguruka isi yose teaching
youth and children's leaders yigisha urubyiruko ndetse n'abayobozi b'abana bari mu babana to disciple children, ndetse no kubwiriza abana disciple bato youth, kwigisha urubyiruko so they too can be followers of the Lord Jesus kugira ngo Christ. nabo bakurikire umwami Yesu. I'm telling you, no matter what you're facing today, rero icyo waba ucamo cyose the Lord is on your side, Imana iri kumwe nawe and He is the greater one kandi irakomeye than whatever you're facing. ndetse yiteguye no kunesha ibyo uhanganye nabyo. Greater is He who lives in me than he who lives in the world. uri muri jye arakomeye kurenza uri mu isi. Can you say amen? mwavuga ngo amina nimba munyumva. Now we have one more testimony I want you to hear. munyemerere nongere nzane undi abaho ubuhamya gatoya. This is from Brother Arafat from the DRC. uyu nguyu we ni umuturanyi hariya ava Congo. And I want you to listen carefully. kandi ndashaka mumutega amatwi. Tell us what Jesus has done. utubwire ibyo Imana yagukoreye. Alléluia. Alléluia. Je vais parler en français. Ngiye kuvuga mu gifaransa. Je bénis Dieu d'être devant de vous. Ndashimira Imana cyane kuba imbere yanyu. Je m'appelle Arafat, c'est un nom musulman. Nitwa Arafat n'izina rya Ikisilamu. Veut dire que mon père est musulman. Bisobanura neza ko data ari umuyisilamu. Et toute ma famille est musulmane. N'umuryango wanjye wose ukaba umeze utyo. Et j'ai décidé de ne pas changer mon nom. Ariko maze gukizwa nanze guhindura izina ryanjye. Afin que nous ayons des serviteurs musulmans aussi. Kugira ngo tubashe kugira abakozi b'Imana nabo bahoze ari abayisilamu nabo. Je viens d'une famille vraiment compliquée. Ngewe mva mu muryango ugoye cyane. Mon père ne voulait pas écouter quelque chose en rapport avec les chrétiens. Papa ntiyashakaga kumva ikintu icyo ari cyo cyose gifite aho gihurira n'ubukristo. Et s'il entendait qu'il y a un chrétien dans sa maison, iyo yumvaga ko hari umukristo wageze mu nzu ye, veut dire que ce jour-là il va quitter la maison. yumvaga ko uwo muntu yagombaga kuva muri iyo nzu. Mais maman toujours ariko nanone essayait de fuir un peu sans pour autant que papa ne sache qu'elle était partie et prier. rimwe na rimwe ariko mama yajyaga rimwe na rimwe anyerera akagenda rwishwa Et quand elle essayait de nous amener, noneho yagerageza kudutwarayo, et si papa prenait cela, noneho papa akaba yabimenya, il tapait sur elle. yaramukubitaga rwose. Et un jour, umunsi umwe mon père, mon oncle est venu chez moi. marume azi iwanjye, Mon oncle paternel, marume uvindimwe na data, il était un fétiche. yari umupfumu ukomeye. Et puis tout le monde venait auprès de lui abantu benshi rero bajyaga bamusanga pour chercher la résolution de ses problèmes. kugira ngo babashe kubona ibisubizo by'ibibazo barimo banyuramo. Et la seule condition qu'il donnait aux gens, ariko ikintu yagombaga gutegeka abantu c'est de venir avec une poule. ni uko yagombaga kuza afite inkoko. Et après avoir fait ses gris-gris, noneho yamara gukora ibyo by'ubupfumu bwe, il m'appelait, disait Arafat, viens, noneho akamuvuga ati Arafat ngwino, égorge ces poules. akavuga ngo iyi nkoko yibage. Je ne sais pas si j'étais en train de tuer les gens, ntabwo nabaga nzi niba ndimo nica abantu, mais j'égorgeais tous les jours. ariko buri munsi nahoraga nica inkoko, nkazica nkazibaga nkazica amajosi. Mais un jour, noneho umunsi umwe ma maman m'avait amené à l'église. mama anjyana ku rusengero. Et quand j'étais là, on prêchait, mu gihe nari ndiyo ndimo mbwiriza, on parlait de Jésus. bavugaga Yesu. Comme j'étais musulman, je ne pouvais pas accepter. kuko bavugaga Yesu ndi umuyisilamu sinagombaga kubyemera. J'allais à l'église pour distraire les gens. najyaga mu rusengero kugira ngo njye kurangaza abantu. Et je leur disais, mais vous êtes des fous. ariko nawe nabwiraga ngo muri n'abasazi, Vous êtes des fous, vous. muri abasazi mwebwe. Comment vous pouvez croire à un homme comme vous? mushobora kwizera umuntu umute nkamwe mukizera umuntu Mais ce nkamwe. que je ne savais pas, kuko icyo ntari nzi nuko est que Jésus était un homme différent des hommes. nuko Yesu yari umuntu utandukanye n'abantu. Alléluia. Haleluya. C'est alors que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. icyo gihe rero naje gutanga ubuzima bwanjye mu Et Yesu. quand mon père a pris cela, data amaze kubimenya, aïe, 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 aïe. aha, Arafat, et toi aussi, Arafat nawe l'enfant que j'aime beaucoup, umwana nkunda cyane, l'enfant que j'aime beaucoup, umwana nkunda rwose, tu acceptes de suivre le christianisme. wemeye gukurikira ubukristo. Il a pris la décision de partir. afata umwanzuro wo kugenda, Il nous a laissés à la maison avec maman. arangiza duta mu rugo ngewe na mama. On l'appelait, papa, on n'a pas de nourriture. Il disait, allez demander aux chrétiens. turamubwira ngo papa uyu munsi n'amafunguro dufite akagwe ngo mujye kuyasaba abakristo.
Même payer les loyers, il a juré de ne pas payer même la parcelle pour nous parce que j'ai suivi Christ. Mais j'aime Dieu. Un jour il est tombé malade. Il n'y avait pas moyen d'aller payer les médicaments. Mais quand même je lui ai dit, papa, est-ce que tu crois que je peux prier pour toi? Il a accepté. J'ai commencé à prier pour lui. J'ai déclaré Christ pour la vie de mon père. Il était guéri. Il était guéri. Mais il ne pouvait pas manifester cela. Il a dit, Arafat, je t'accepte comme pasteur chez moi à la maison. Même avant de quitter le Congo, je lui ai appelé, je lui ai dit, papa, je parle pour la mission de Christ. Mais, chose terrible, après ce moment, les choses ont changé dans ma vie. Tout ne marchait pas. On a manqué même à manger. On a manqué la nourriture. On a manqué même les frais scolaires. J'ai commencé à douter de moi-même. J'ai commencé à me poser la question. Est-ce que je dois rentrer encore chez les musulmans? Je vais rentrer encore chez les chrétiens. J'étais sans position. J'étais sans position. Je manquais quoi faire. Mais Jésus, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que Jésus me connaît au moins? Est-ce que Jésus me connaît? Est-ce qu'il existe d'ailleurs? Mais Jésus m'a montré qu'il existe. Il m'a parlé, m'a dit, Arafat, tu es mon fils, je te connais. Je vais dire à une personne ici. Jésus te connaît. C'est pourquoi tu es ici. Il t'aime. Il connaît ta vie. Il va changer ta vie. Il va changer ta situation. Si tu crois, lève tes deux mains. Si tu crois, lève tes deux mains. Si tu crois, lève tes deux mains. Et dis, Jésus, je t'aime. Dis, Jésus, je t'aime. Change ma vie comme tu as changé la vie d'Arafat. Si tu es jeune, dis à Jésus, je vais être comme ce jeune Arafat. Gloire à notre Dieu. Acclamons pour notre Dieu. Sois béni. Alléluia. Thank you, Brother Arafat. Thank you, Francis. Urakoze Arafat na Francis yakoze. Mwumvaga ubuhamya bwo hirya no hino. Why did we do that? There's a few reasons I wanted these people to share with you. I don't want you to look at me like I'm something special. You know, like the evangelist has some kind of gift and he lives higher than normal people. These men that you just heard there from Africa, nations just like you. And they had so terrible difficulties. I want to tell you something about Jesus. Jesus is not an American. Jesus is not a Russian. Jesus is not from Burundi. He is not from any nation in this earth. He created all the nations. He created all the people. He is Lord of all people. He is Lord of Rwanda. He is Lord of America. He is Lord of France. He is Lord of all people. All tribes. All languages. All over all. And he is the greater one.
religion. He is a person. Jesus is not a building. He is a person who took on flesh, yet at the same time he was God. Who do men say that I am? So he asked his disciples, who do people think I am? So some of the disciples, one said, well, the people think that you might be Jeremiah or Elijah. Or other people think that perhaps you are even John the Baptist who's been raised from the dead. Some people think you're a prophet or you're a great teacher. He said, okay. And then he's asked them the same thing I am to ask you. Who do you say that I am? Well, Peter, he raised his hand and he said, Lord, I know who you are. You are the Christ, the Son of the living God. That's who you are. And Jesus answered Peter and said, Peter, you are blessed. Because listen to this. Because flesh and blood did not reveal that to you, but my Father in heaven. Your name is Peter. But on the rock of revelation of who I am, I will build my church. So my question to you today is, who do you say Jesus is? Many of us said, well, yeah, he is a good man. He was a prophet. But what you need to understand is that everyone knows it's a historical fact that Jesus Christ walked the earth. Not only from the Bible, but there are many other texts and other proofs that talk about this man Jesus when he lived on the earth. So just knowing that some historical figure lived on the earth is not enough. Jesus is not Abraham Lincoln. Jesus is not Julius Caesar. Jesus is not some kind of historical figure. Jesus is the creator of all things. He is God who manifested himself in a body. His name, Jesus, in Hebrew actually means Savior. He is Savior. Why do we need a Savior? We need to be saved from ourselves. We need to be saved from the very wrath of God. And we could not save ourselves. So because of that condition, God sent his only Son. His only Son who knew no sin. To become in flesh.
so that he could live a life before humanity abana natwe nk'abantu and then take the sin of that humanity, nyuma yaho yikorera ibyaha by'abantu byose because humanity could not redeem himself, kuko umuntu atashoboraga kwicungura and throw sin as far as the east is from the west. noneho ajugunya ibyo byose kuva iburengerazuba n'iburasirazuba. You see, in the mind of God, iby'Imana itekereza when we make mistakes and we sin, iyo dukoze ikosa cyangwa iyo ducumuye to us it's really not a big deal. ku Mana kuri twebwe We just say, oh, I screwed up, everybody messes up. kuri twebwe ntabwo ari ikintu kinini turavuga ngo nakosheje buri wese arakosa. I sin against God, I've sinned against man, it's not a big deal. nacumuye imbere y'Imana nacumuye n'imbere y'abantu ariko ubwo ni buri wese arakosa. But it is a big deal. ariko reka nkubwire ntukabigira You see, ibyoroshye that is a lie birakomeye. of Satan himself ibyo ni ibinyoma bya and our Satani cultures. ndetse n'imico imwe ikubesha iyo wakoze icyaha uwo wagikoze. Our culture is trying to minimize evil and sin and say it's really not a big deal. imico yacu igerageza kuvuga ngo icyo cyaha wagikoze ariko ngo ntabwo ari ikintu gikomeye ngo nibisanzwe. But in the mind of God, sin must be atoned for or we will die. ariko imbere y'Imana icyaha kirakaza cyane kuko cyakurimbura. There's a story in the Bible hari inkuru muri Bibiliya when Israel was held captive by Egypt. igihe Abisirayeli bari bafashwe n'Abanyegiputa And God raised up a deliverer and his name was Moses. hanyuma Imana ibohereza umuntu ubavanayo yitwaga Mose. Now Moses was the prophet to speak to the people and to Pharaoh of the king of Egypt. Mose yari uwo kubwira abantu yarangiza akabwira na Farawo umwami And w'Abanyegiputa. God wanted to redeem his people, to set his people free from the bondages of Egypt. kandi icyo gihe Imana yashakaga kuvana abantu muri Egiputa. And he sent Moses to say to Pharaoh, let my people go. noneho yohereza Mose aramubwira ngo genda ubabwire ngo mureke abantu banjye bagende. Well, Pharaoh was not going to let these people go. They were his slaves. They were his laborers. ariko Farawo ntabwo yagombaga kurekura abo bantu kuko bari nk'imbata ze. So he is like, who is this God of these Hebrews? I am not letting them go. none aravuga ati ntabwo niteguye kubareka ngo bagende. And then through a series of plagues, God demonstrated his power and his judgment. nyuma yaho noneho Imana yigaragaza mu mbaraga n'urubanza rukomeye To the strongest nation in all the earth at that time. ndetse no mu bihugu bikomeye icyo gihe. First he turned the rivers into blood. yarabanje hindura imigezi yose aba amaraso. He sent gnats and he sent flies and he sent locusts. nyuma yaho igenda yohereza ibyo bitangaza byose bikurikirana. And they were afflicting all of the people. kandi abantu bose byabagiragaho ingaruka. Every time the Pharaoh would ask Moses to come back and beg him to get rid of these plagues, I will let your people go. igihe rero Imana yakoraga ibyo bitangaza Farawo yarahamagaraga akabwira Mose ati nyabuna Mose garuka memeye kurekura ba bantu. But every time he was lying. ariko kenshi yarabeshaga. So God would send another plague. Imana ikongereza ikindi cyago. And he would lie again. akongera akabesha. 9 times this happened. inshuro 9. And Pharaoh would not let the people go. Farawo yanga kurekura abantu ngo bagende. Finally, God told Moses, nyuma yaho Imana ibwira Mose this will be the last plague that I will be ati sending. noneho ngiye kohereza icyago cya nyuma. I am going to send the angel of death. ngiye kohereza marayika w'urupfu. And he is going to go throughout all the land of Egypt, and every firstborn son will be destroyed. azagenda aca ku miryango yose y'Abanyegiputa buri mwana wese w'imfura azarimbuka. So I want you to do something, Moses. none Mose ndagira ngo ngusabe icyo gukora rero. I want to tell you to tell all of your people tega amatwi mubwire ndagira ngo ubwire abantu bawe to go find a lamb bashaka intama and
sacrifice this lamb noneho bayitambe nk'igitambo and take some of that blood of that lamb bafata amaraso y'intama and put it on your doorpost, bagende basiga ku miryango yabo all around it, imiziringiti n'imiryango and then come into your house noneho binjira mu nzu and you eat this meal. biririzo ibyo biryo Be ready to go, biteguye kugenda because I am going to make your deliverance happen. kuko ndashaka gucungura abantu banjye But do not forget to put the blood. ariko nimwibuke gufata ayo maraso y'intama noneho muyasige ku miryango. The blood will be a sign for the angel, mu yandi magambo amaraso azaba ikimenyetso cy'abamarayika urimbura not to go into that house. najya asanga amaraso ku muryango ntabwo azarimbura abantu bo muri iyo nzu. So that night, mugoroba nijoro the angel of death moved through the nation. marayika urimbura ngatangira guca muri icyo gihugu. You could hear the screams, yo ngakumva abantu the baboroga cries, abantu bakarira the lamenting, abantu barira cyane from the poorest of the poor all the way to Pharaoh's home. guhera mu bakene ba nyuma kugeza ku bafarawo bakomeye. Every firstborn was killed. abana b'imfura bose baragenda No, barapfa but the Hebrews, ariko the abaheburayo Israelites, abisiraheli God's people, abantu b'imana the angel did not go where the blood marayika was. urimbura ntiyigeze abarimbura kuko bari barasize Now, amaraso ku miryango. what if one of God's people, rero abantu b'imana they forgot to put the blood? iyo bibagirwaga gusiga ayo maraso kuri umuryango What if they said, no, we don't really need to do Cyangwa that? baka- I don't believe in that. cyangwa bakanga kubyumvira kabwe ibyo mose avuga ntabyo twizeye nimubikore. What do you think would have happened to them? urakeka ko byagenze bite abo ngabo byabagendekeye bite? Were they better than the Egyptians? ese bari beza kurenza abanyegiputa? Were they more righteous than the Egyptians? ese bari abakiranutsi kurenza abandi? Did they make less mistakes than the Egyptians? ese urakeka ko amakosa bakoze byari? No. oya, Everybody has sinned. buri wese wacumuye, Everybody is under the wrath of God. buri wese ari munsi y'urubanza rw'imana, Every one of us deserves to die. buri wese yagombaga gupfa. And it was only through that blood that protected them. keretse babandi bonyine basize amaraso niyo yabarindaga. I want to tell you something tonight. ndagira ngo mbabwire ikintu mugoroba, That same truth is happening in this day. uko kuri kwa kera kuracyakorana n'uyu munsi. That there will be a day of judgment that is coming. haraje umunsi w'urubanza uraje. And the only thing that will protect you from the wrath of God is the blood of Jesus. ikintu kizagukiza umujinya w'imana cyonyine ni amaraso ya yesu. What happened in Egypt for the deliverance of those people ese byabagendeye gute babandi bari muri egiputa? is a memorial. ese ni ukwibuka. It is an example for us today about our Savior. urwo ni urugero kuri twebwe natwe n'umucunguzi wacu. His name is Jesus. uwo mucunguzi wacu yitwa We yesu. needed a Savior uwo mucunguzi to save us from the wrath of God that is to come. yaje kudukiza kandi akatukiza umujinya w'imana ugiye kuza, To save ourselves from our own sin nature. akatuvana ku byaha byacu na kamere zacu. Oh, but that blood does marvelous works. kandi andi maraso yo ntabwo agikora na rimwe. That blood can change your soul. ntabwo yagukiza, It can heal your body. ariko amaraso ye yagukiza agakiza It n'umubiri wawe, protects you from the works of darkness. ndetse yakuvana mu mwijima urimo. What Jesus has done icyo yesu yakoze is for each and every one. ni icya buri wese arabyemera, izo mbabazi kuzakira. What he did for Moses and what he did for Arafat, ibyo yakoreye ba mose ndetse na barafati baduhaye ubuhamya, he will do for all. nawe yabigukorera. Because Jesus is no respecter of persons. ntabwo yesu ari umuntu utenguha, And he's calling your name even today. ahubwo n'uyu munsi arimo araguhamagara mu izina, And he's wanting you to come to him. aragusaba ngo ngwino uve mu byaha byawe uze kuri we. Those of you way in the back, yemwe bari inyuma muhagaze inyuma, those of you on the hill, namwe muri hariya ku mukingo, every person underneath the sound of my voice. buri wese urimo kumvira ijwi ryanjye, If you could listen very carefully, you can hear the voice of the Savior calling you. yewe nutega amatwi utuje mu mutima wawe urumva ijwi ry'uwiteka ari guhamagara. And he
calling you by your name. arimo araguhamagara mu izina ryawe, And he's touching your heart. arimo arakora ku mutima wawe. I'm telling you, I'm an ambassador from God and the Lord Jesus Christ tonight. Jewe ndi intumwa y'Imana yanyohereje hano uyu mugoroba, And on his behalf, I am pleading with you to become reconciled with God. ndakwinginga ndimo kurira nkubwira ngo ngwino wiyunge n'Imana ureke ibibi, Just like that lamb that was killed. nk'uko wa mwana w'intama bamwishe And that blood was shed on the lintels and the doorposts. bagasiga amaraso y'intama ku muryango. The Bible tells us that Jesus came and he died and was crucified. Na Bibiliya tubwira ngo Yesu yaraje arapfa arabambwa, And the blood that dripped and fell on that cross kandi amaraso yamenye ku musaraba acts just the same as it did for the blood that was upon that lintel and the doorposts. nk'uko aya maraso ya ntama bayasize ku miryango, It will protect you from death. abarimo bakarindwa. It will protect you and remove the wrath of God nawe from ayo you. maraso azakurinda urupfu, akurinda n'ibyo byose by'ibyago. Not just protect, Ntabwo ari ukukurinda gusa, no, but remove, ahubwo azanahanagura yeze, take away the wrath of God. akureho urubanza rw'Imana You have rwakure, no reason to fear. azavanaho ubwoba, And he adopts you. kandi akwakira guhindura You umwana, become his son. uba umwana, You become his daughter. umukobwa n'umuhungu With w'Imana, all the rights and privileges of an heir and a joint heir of Christ. aho uzagira amahirwe yo kwinjira mu munezero wa Kristo. So many people are running around trying to make money so they can eat, so they can drink, so they can buy clothes. Abantu benshi baragerageza bishoboka gukorera amafaranga bashobora kurya, kwambara imyenda n'ibindi, But Jesus said, ariko Yesu aravuga ngo seek first the kingdom of God and my righteousness, and then all those things will be added to you. nimubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Don't seek these things like the rest of the world does. Yewe nimwirukane ku bintu by'isi gusa, Open your eyes ahubwo nimukingure amaso yanyu, and seek Jesus. mushake Yesu, Come to him tonight. muze kuri we uyu mugoroba, Believe in him tonight. mumwizere uyu mugoroba, Receive him tonight. mumwakire uyu mugoroba. And so if I was to ask you the question, Ndagira ngo mbabaze ikibazo, who do you say Jesus is? ese uravuga ngo Yesu ninde? Now I trust you would be able to answer. Ndizera kuza kugisubiza neza. Jesus is the Christ, Yesu ni Kristo, our Redeemer, umucunguzi our wacu, Forgiver, utubabarira, our Healer, umukiza ukiza indwara, our Provider. uduha byose dukenye. He's our everything. Niwe byose muri byose. You know, I was doing a crusade just like this. We were in India doing a crusade very much like this one. Twari mu Buhinde dukora igiterane nk'iki, I'm talking to you about Jesus. kandi mbabwira ibijyanye na Yesu, We were telling the people about Jesus just like tonight. mbabwira ibya Yesu nk'uko mbabwira namwe uyu mugoroba. And a friend of mine was doing the preaching. Noneho umushuti wanjye yarimo yigisha, And I was walking around down here on the side. kandi nari turimo tugenda ku ruhande hano, And all of a sudden there was a commotion that I saw. noneho nari ndimo ndeba, So I ran over there because I thought maybe someone had a demon or maybe there was a problem. So I ran over there. mbona abantu benshi basa nkaho hari ikintu kibaye, ndirukanga ngo ndebe wenda se ni umuntu ufashwe n'abadayimoni cyangwa ikindi kintu. And there were so many people there. Abantu benshi baza bazenguruka aho ngaho And bareba, when I finally saw what was happening, ngeze aho ndeba ikirimo kuba, there was a little girl, maybe 2 years old. hari akana gatoya k'imyaka ibiri kari kari aho, And she was walking around kind of in a circle karimo kagenda kazenguruka gutya, and just trying out her legs. karimo kugenda gasa nk'akagerageza And all ibirenge of byako. these people were around her clapping. Ariko abantu bari bakazengurutse bakomaga mu mashi And bagakomera some amashi, of them were crying. mbona abandi amarira ya atakara, So I said, what happened here? ndabegera ndababaza ngo niki kibaye, Why are you being so noisy? What's ko going numva on? hano murimo kuvuga cyane, habaye iki? They said this little girl, barambwira ngo aka gakobwa gato her name was Padma. kitwa Padma, She had never walked. kari kataragenda kuva kabayeho, She had never been able to support herself on her legs. ntikashoboraga no guhagarara ku maguru yako, And Jesus touched Padma, ariko Yesu yagakozeho that little baby girl. Fatima kakandi And she gatoya, stood up the first ako kanya time. Yesu aragakiza And she just
started walking. amaguru arema akatangira kugenda And I was there, I was witnessing it. nari mpari ndimo kureba nanjye This time there were so many people making noises. abantu benshi basakuza bashimira Imana The evangelist umuvugabutumwa said, what is he stopped preaching and he said, what's going on? arekera kubwiriza arabaza ngo ni ibiki mutubwire And so I told him that Jesus just healed this little girl. bavuga ngo Yesu akijije agakobwa gato And he said, let's bring her up. mukazane hano imbere So Padma walked up the stairs with her mother. Fatima azamuka kuri esikariye na mama we And as she walked past me, igihe yazamuka agacaho and ndabyibuka nkarira sometimes it makes me cry rimwe na rimwe munyihanganire bituma ndira yo mbona ibyo Imana ikora that as she walked past me, cyakurikiyeho she gave me a coin. yaraje afite ikigori Fatima She gave me some money, azana igiceri sore igiceri a small coin. nicyo kimurishije ko azana igiceri gitoya cyama gitoya Like a Thanksgiving offering. noneho yarazi ngo ni ituro ryo gushimira Imana imukorera igihe gitangaza azana icyo giceri arakizana kimwe How does a little girl know that? ni gute akana k'agakobwa kamenye guturira Imana icyo giceri How is that possible? ibyo bintu bishoboka bite She came araza and her mom told the story, mama aduha ubuhamya ukuntu which I byamugendekeye told you uko nabibabwiye just while they were preaching. byari mu ijambo ry'Imana The power of God touched that little girl, noneho imbaraga z'Imana zifata kuri uwo mukobwa muto and she rose up and walked. arahaguruka ashobora kugenda yemye izo ni imbaraga z'Imana You want to know who Jesus is? ese murashaka kumenya Yesu ari we That's who Jesus is. uwo ni we Yesu wakijije ka gakobwa gato He loves little children. Yesu akunda n'abana bato He loves the old. akunda n'abakuru He loves all. akunda bose For this purpose was the Son of God manifested, ngo kubw'iyi mpamvu ni umwana w'Imana yerekaniwe that he might destroy the works of the devil. kugira ngo akureho imirimo yose ya Satani Whatever is keeping you in bondage tonight, ikintu kikiguhambiriye uyu mugoroba kikikubashe greater is he who is in me than he who is in your ukomeye trouble. kurenza abandi uri muri turengeje abandi arakubohora Amen. amina In just a few minutes, I want to pray for the sick. That's rero here. mu mwanya muto ndasengera abarwayi kugira ngo Imana bakore I ibitangaza know nabo that some of you have very many health issues. ndabizi ko bamwe bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima And Jesus has been healing people every night here. ariko nk'uko mwabibonye guhera ejo bundi n'ejo Imana yakomeje gukiza abantu But before we pray, ariko mbere y'uko nsenga I want to ask you one more time. reka mbanze mbabaze ikibazo Who do you say is Jesus? ese Yesu umwita nde Who is he to you? Yesu ninde kuri wowe Tonight, uyu mugoroba maybe there's many of you that perhaps attend a church, birashoboka kuba muri mwe wenda hariho but you would say to me, I don't know Jesus like you're talking about. abenshi bashobora kumbwira ati uko Yesu musobanuye ndumva namuzi neza I don't know this Savior like you have been explaining to me. uko ari uri musobanurira ntabwo nabizi koko ko ari Or umucunguzi perhaps gusa there are many of you out there that have never even heard his name, or you've never heard Jesus, why he came. cyangwa se ukavuga uti jyewe wenda nta nubwo nari muzi nuko yaje But he has come so that you might have life and have that life abundantly. ariko Yesu yaraje ngo ugire ubugingo kandi ubuzima bwuzuye If you will believe nubyizera and follow him all the days of your life, ukamukurikira ukareka iminsi yawe yose if you will exchange the life that you now have for his life to come to you, ukemera kuba ubuzima bwawe kugira ngo aze yinjire muri wowe guhindure if you are ready to have the spirit life of Jesus inside of your soul, ukaba ushaka kwakira uwo mucyo w'Imana mu bugingo to make bwawe you a brand new creation, kugira ngo ube icyaremwe gishya forgiven, ubabarirwe ibyaha empowered to live with righteousness, noneho ubeho mu gukiranuka healed, ukire and fully delivered. ndetse ubahoke I want you to raise your hand and show me that you want him to come. nimba ubishaka bivuye ku mutima zamura amaboko yawe abiri Is that you? abiri Are you? There's so many. Okay. ndabona
muri benshi rwose. You can put your hands down. Mwongere mumanura amaboko I'm going to yanyu. ask you another question. Ngiye kubabaza ikindi kibazo. If you were here and you already have received Jesus, you don't have to keep doing it night after night. Nimba warakiriye Yesu ntabwo ari ngombwa ngo wongere umanike amaboko. I am speaking to those of you that have never accepted Christ in your life. Ndashaka bataramwakira mu buzima bwabo. Show me if you really mean it and you want to come to Him tonight. Put your hand one more time. Witeguye kureka ibi byose ugahuzima And I bwawe want to pray Yesu. for you. Ngaho noneho zamura amaboko yawe abiri. Noneho ngusengere. How about in the back? N'ab'inyuma namwe. Those of you who have your arms folded. Nawe hagati aho ngaho zamura amaboko I abiri. can see your hands. Ndashaka kubona ibiganza byawe niba ushaka kwakira uwo I mwami. see you, sister. Ndakubona mushiki wanjye uhagaze kure aho ngaho In the nawe. blue. Wowe wambaye n'ishati y'ubururu. I see you, sir. Ndakubona nawe. Way in the back. Nawe wa mugabo ndakubona hano inyuma. Wazamuye rwose Imana iguhe umugisha. It's not important. I see that head way back there in the black t-shirt. Nuri wambaye ishati y'umukara nawe ndakubona uzamuye amaboko. I'm looking all over. Ndabona n'inyuma hano. I see you, sir, with a striped shirt on. Nawe ndakubona wambaye ishati y'imirongo. That little boy next to you. Ndetse n'akana kegereye imbere yawe nako. Yes, I see you. Mwese ndababona. But more important, Ariko icy'ingenzi, Jesus sees you. Yesu arakubona. Jesus sees you. Yesu arakubona. And He knows your name. Kandi azi amazina yawe. And your name is written in His book. Amazina yanyu yanditse mu gitabo cye. The book of life. Mu gitabo cy'ubugingo. Hallelujah. Hallelujah. Will you pray for me? Ese muremera mbasengere mutuje muzamuye ibiganza. I'm going to pray in English and Isaiah will pray and you repeat after him. Ndasenga mu Cyongereza hanyuma Isaiah aragisemura. Musubiremo namwe. Dear Jesus, subiramo ngo Mwami Yesu. Tonight I heard your word. Uyu mugoroba numvise ijambo ryawe. And I believe kandi ndizeye that you died and were raised from the dead. Ko wapfuye ukazuka mu bapfuye. And I believe kandi ndizeye and I confess with my mouth ndatuza akanwa kanjye that you, Jesus, ko Yesu are my Lord and Savior. uri umwami wanjye n'umucunguzi. Hallelujah. Now you know that's not just your repeating a prayer that brings you into the presence of God. Ntabwo rero ari gusubiramo amagambo gusa bizakuzana mu bwiza bw'Imana gusa. But it's your faith that you believe in what you believe in, that He is Lord. Ahubwo nukwizera kwawe usenganye iryo sengesho wemera ko akubera umwami kandi ukemera kureka byose. So today is the most important day in some of your lives that you have ever witnessed. Kandi uyu mugoroba urakubera umugoroba mwiza utigeze ubona. I want to encourage you. Ndagira ngusabe. Those of you that have come to Christ, whether tonight or last night or the first night, mwebwe abamaze kwakira Yesu uhera kwa gatanu washize n'ejo hashize ndetse n'uyu munsi abemeye kureka ibyaha mwese. I want you to find a church in Japan and I want you to go there. Ndagira ngo mwinjire mu matorero yo muri Jabana, mwinjire mu matorero. You have brothers and sisters that are waiting to love you and to have fellowship with you. Abavandimwe banyu barabategereje kugira ngo mujye musengana kandi babigishe mukure neza mu mwuka. There are leaders inside of that church that want to bless you, to train you, and to teach you more about Jesus. Avuga kuntu mu Buhinde agiye kubwiriza y'ubutumwa. You said how you want to preach in India? Yarangiza ngo hari umuntu wari warahumye. And that there was someone who had been blind for long. Atabasha kureba ngo ubwo yabwirizaga ngo uwo muntu atungurwa n'umucyo mwinshi. Who could not see, but while you were preaching, this person saw a huge light. Ngo wa mucyo mwinshi ukubita muri amaso yari ahumye arareba. That light hit the eyes, was blinded, the eyes were opened. Arangije ahita abona. And then he could see at once.
iryo jambo akimara kuryigisha akurikizaho irya kabiri ngo yarigishije nanone ngo hari umuntu w'ikirema. After that, I heard you shared another story of someone who was crippled. uwo muntu ngo igihe umuzungu yigisha ngo yabonye akantu kameze nk'igicu kamanuka akajya kuri kakaguru karemaye ngo kabasha arahagarara akomera aragenda. And when you were preaching, you said that something that the crowd came and touched the leg of that person, and then he could walk from that time on. Inge sinahise mbasha kwizera neza ngo numve ko ibyo bintu byabaye. At that time, I didn't believe that such things are possible. ndangije abandi batanze ubuhamya nge nari mfite ikibazo cyo kubabara mu mutima ntabasha kuryama. Other people gave testimonies. Me, I was having the problem with the heart, a heart attack. I couldn't even sleep during the night. Sinabashaga no kuzunguza amaboko. I could not even move my arms like this. Ariko iryo jambo nyimara kuryumva But after that word, sinabashije ubwanjye kwizera bigeze ku mugoroba yatashye. I didn't believe, but when you left, you had gone. Yavuye hano. When you left the crusade, naje gutungurwa n'intuza numvishe ikintu kimeze nk'imvura y'agacu gato. I was surprised. I had something like a little rain, like not too much ahead, like a light rain. Karaza kikubita mu gahanga kanjye. Like a little rain came, like it rained in my front. A rain. A rain like water rain. Ndeba hirya no hino ngo ndebe ko ari umuntu ntayahicyunzwe wenda yabagize icyunzwe ndamubura. Then I looked around to see maybe someone was sweating over me, but there was nobody. Ndeba mu kirere ngo ndebe ko ari imvura ikubye ndabibura. I went to the heaven to see whether there is a cloud, a rainy cloud that was in the sky. Ya ndwara iri mu gatuza ahise ivamo ndatanga ryama. At that time there was no more sickness in the chest. I went and I slept from that time up to now. Ndagira ngo n'umuntu utarizeye nk'uko nanjye ntere nizeye ako kanya nawe yizere. I want to tell to anyone who did not believe as didn't, just to believe now because Jesus is real. Nishimiye ko Imana yamuhaye ubutumira akabwumvira umwanya n'uwapfuye gusa murakoze. I thank God who gave you the message and that you came to bring the message. This moment was so precious. It was not in vain. God bless you. Amen. Amen. Can I ask you a question? Ndashaka kubaza ikibazo rero. How long were you suffering in this condition? Uwo mutima urwaye wari umariye igihe kingana gite? Ubundi n'igihe kirekire nagiye nkunda kurwara umwijima niyo byakomokagaho ariko ni nk'imyaka igera muri 5. It's been long. Actually, I used to have the liver problems, but it's around 5 years now. 5 years. Imyaka 5. Are you hearing what he said? Yes, ibyo bintu barabyumva. All these stories this Mzungu was talking about, I do not believe it. Aya makuru y'umuzungu mwayumvise ntabwo ari amakuru y'umuzungu gusa. No, it is not true. Imana yacu ni nyakuri. And then I lead the crusade. Kandi no mu gihe tuba twavuye mu giterane. And the rain of God. Yabonye imvura y'Imana. He thought water was falling on him. Yagize ngo hari amazi arimo amugwira. And it wasn't water. Kandi ntabwo yari amazi. It was the rain of God. Ahubwo yari imvura y'Imana. Jesus Christ Yesu mwami is the same today, yesterday, and forever. Let's hear another miracle. Sister, what happened to you? Hallelujah. My name is Florence. From 2015, I was in high school, S5, senior 5, high school. I had a headache that was chronic, like which does not end, headache. That has been all from that time up to now, from me, just today, until today, I was having that problem. But as the pastor started to pray, I touched my head because there was severe pain. But because of the strength of God, the power of God, I'm healed now. Amen. It's totally gone. It's totally gone. And you suffered for many years like this? 7 years. 7 years now. Hallelujah. 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 Florence is in my hotel. And some of the team members have been talking to her.
and just loving her. And look what happened to her. Now she's healed. Now she's come to Jesus. Jesus wants you to do the very same thing what's happened to Florence in your life. I'm no one special. I'm not special. You are special. You can do the very same thing that is happening here. You can be God's ambassador. When you leave this place, you've been born again. You've been healed. You've been baptized into Christ. You can take what you've heard about Jesus and you can tell your neighbors. You can tell your friends. You can tell your mother, your father, and your brother-in-law. I now call you ambassadors for Jesus. Now you go into your world and you give him the Lord that you found. In Jesus' name. May God bless you. May his face shine upon you. May he be gracious unto you. And may he give you peace. May the angels of God surround you. And may he protect you as you go. And as you come, may he bless the works of your hands. May he bless your children and your family and your family's family. In Jesus' name. Yes, ashimwe. Twaranezerewe iki cyumweru cyose twagize weekend nziza sibyo? Ejo hari abantu bakishijwe, ejo bundi hari abantu bakishijwe n'uyu munsi, kandi ibyo bikorwa byose byagendanaga n'ibindi bikorwa turimo gufatanya n'umurenge centre de santé RBC sorry, abo bose n'amatorero yose ya Jabana n'abashitsi bacu. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Ese mushobora kutwemera tukabashimira, nyuma yaho tukakira umuyobozi wa foramu akatwakira abashitsi, tukaba aribwo dutanga kado, kuko dufite kado. Uyu munsi hari umuntu uri butahane ikiradiyo kinini, kandi abahanzi nabo bakaduha indirimbo nziza, tugatarama tugatahana amahoro ya Kristo. Ariko tukaba abana beza, tukaba abaturage beza, tukubaha Imana, tukabana mu mahoro, nta kiyobyabwenge, nta byaha, ahubwo twese tugakora tugasenga tugatera imbere sibyo? Ababinyemera nimuvuze impundu mukoma amashyi menshi cyane. Ndasaba abapasiteri bose baze hano imbere, kandi mubakomere amashyi kuko aribo baduteguriye iki gikorwa cyose. Abashumba bose cyangwa se abungirije abashumba nabo baze hano imbere. Ushobora kuba pasiteri ataje ariko yohereje intumwa, nabo naze hano imbere. Amashyi menshi tuwakira abashumba bacu. Aya niyo mashyi twongeraho. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh,
neza ko twababwiye guhera kuwa gatanu twarababwiye turababwira ngo ushobora gukenera umuntu wakugira inama wagusengera hari n'ibindi byaha bikomeye uba wumva wenda Imana itakwabara ariko aba bashumba murababona bose Imana yarabahamagaye yabasize amavuta kandi bashyiraho ibohereza muri jabana ngo bagufashe sibyo barebe hari uwo muturanye hari uzi ikibazo cyose ndetse no gusengerwa wagira wamwegera waba uri urubyiruko waba uri umuryango mu papa mu mama n'umwana mutoya biteguye kubakira sibyo munyemerero nakire Pastor Valens ari wa chairman w'igiterane kugira ngo wenda ashimira abashitsi ariko anatwakira umushitsi uri busoze iki giterane ndetse yakire n'abakozi b'Imana bakorana badufasha gutegura icyo Yesu ni muzima haleluya Jesus is alive haleluya amashimwe kuri Yesu amashimwe kuri Yesu haleluya Ngafata umwanya mutoya I want to take this moment to appreciate the people here from Jabana who came here for the good news. Let's clap for Jesus for that. Now I want to appreciate the pastors here. These people have been really very busy. They did a great work job. From the time we started the preparations, many of them left their works behind so that we can talk on how they put in their time in different ways. May God bless you, pastors. We love you so much. Thank you for understanding us. Thank you for supporting us. As the chairman, we praise God for the good news to arrive in Jabana. Let's go for the pastors. I also want to appreciate the local government, especially here in the sector and our sector. The good cooperation they had with us. That these events really have in a good way. You know we have a beautiful country. We support evangelism in our country. It loves the people and their good health. May God be glorified for that. Centre de santé. I want to appreciate the health center. The leaders here in Nyachonga. May God bless you. We appreciate the school of GS. Groupe scolaire ya Jabana. Groupe scolaire of Jabana. And their leader. May God bless you so much. They help us tremendously. Let me appreciate finally our guests. They came from different nations. They left their homes. They left their works to bring us the good news. Especially Pastor Ted. God bless you so much. You brought the message that we thank God for. May God bless you in a different ways. Hallelujah. 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 I appreciate Russell. You don't know him, he's there, he's known, he's famous, he's a superstar. He's the one we knew first and among the guests. May God bless him so much. Yeah. I appreciate Pastor Isaiah. Let him please come forward. He's the one that has been translating. Pastor Isaiah. Yeah. From the beginning of the crusade, he could speak only too late in different ways. He's really a man of God. God bless you, Pastor. You gave yourself in a different ways. May God from heaven bless you so much. I appreciate all the choirs here.